It's always been an opportunity to be used by the Lord. Hallelujah. Good morning. Great animo sa pit. Singa, good morning. It's good to be here today. Okay na kamo? May dapat di mga lingkuran. Kita ko na iyo mga nawong, damon mga gwapo-gwapa talaga, oh. Okay, this morning mga kabugtuan, I want to preach on this message of choosing the hard way. So, I don't think nga iyo iniibibit kasi kuwan pala ang title pala naton message, ang pagpilihan pinakamakuri. Okay? I want to preach on this subject, choosing the hard way. I want you to say mga kabugtuan that life really gives us only two direction, to destination, and to decision. While life on earth appears hard and filled with difficult choices, mga kabugtuan, it only boils down to only to. And this morning, I want to share to you these two choices that a person must make. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 7, verse 13 to 14. Okay, have you bring your Bible? Dapat mga kabugtuan, perminiyo dadada iti yung mga Bible. Makaiba man lakitahan mga tao din kalibutan. Although aton nadidigin paplasan mga verses, pero it's good pa rin. Di pa rito na nawawara nga virtue ato sa nga Kristiyano ang pagdarahan iya cellphone. Okay, sunod mag-check na kita kung nino cellphone, mag-check na kita kung nino may dara nga Bibles. Okay? So Matthew chapter 7 verse 13 to 14. We will be reading from the New International Version. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. Let's read from the New Living Translation. In New International Version. Pero makikita mo, if you study different translation, makita mo, maupay adi nga translation, New Living Translation. Kaya, maupay palitan niyo nga Bible at New Living Translation. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide, for many who chose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it. Very clear, ano? Klaradong-klarado mga kabugtuan ang iya karigsigngon. Mga kabugtuan, all of us are standing on a crossroads, a critical junction in one's life, the different path which we can take. The choices, mga kabugtuan, that we are presented with will surely produce different endings. Maramang kita mga kabugtuan that our life here on earth are filled with decision makings, di ba? Every day
permi kita nagdi-decide, di ba? Magdi-decide kita kung makaong kita, magdadayit kita, di ba? We decide what to wear, what to eat, di ba? We decide where to go, what to do. Nagdi-decide kita ito mga kabugtuan. Damo ang mga decision making din niya kalibutan. Di decision kita kung di kita magtatrabaho, di ba? Di kita maokoy, di ba? Hinun aton papangasawahon if you are single, di ba? So damo ang mga decision talaga mga kabugtuan. And the list goes on and on mga kabugtuan, but I tell you this morning that there is nothing more important in life than considering a decision that will affect this life and the life to come. So waray na talaga mga kabugtuan, iba nga pinakadako nga desisyon nga imo pagbubuhaton kundi an paano mamuhay din kalibutan ngan paano kita makapag-prepare han eternity. That's the truth that we need to consider mga kabugtuan. Sumatanta ka mo mga kabugtuan, ini nga passage confront us with choices that we will make. What you do mga kabugtuan what you do when you are confronted with the decision, with the choices, will determine how you live your life and where you spend eternity. Amo ito mga kabugtuan, kung anong decision nimo dinhi kalibutan mag-affect ito han aton kinabuhi dinhi kalibutan nganhin life and eternity. Ang aton passage siya ng mga kabugtuan, Jesus points out two of the opposite things, di ba? Makikita talaga natin mga kabugtuan nga di reklarado dito akong laptop klarado man ito. Okay, nasa ring ini nga aton passage, there are two gates, the narrow and the wide. Two roads, the narrow and the broad, to destination, destruction, and life. And two kinds of people, two groups, the few and the many. Mga kabugtuan, Jesus, hindi din nga passage, tells his audience, because this chapter is a sermon on, it's called the Sermon on the Mount. So talaga niya audience, ang iya audience ni not only the disciples, yung mga followers, but also mga unbelievers, mga unbelieving people. They were there. Chapter 5 in the book of Matthew up to after last and chapter 7 is called the Sermon on the Mount, wherein in this passage, mga kabugtuan, Jesus tells us here that there are only two possible gates in which one can enter. Duhala nga gate, di ba? There's only two possible gates in which one can enter. Only two possible roads in which one can walk. Duhala nga roads and lalaktan talaga ito sa tao. Mapili kita kung hain hito dida. And two destination. Only two destination, waray in between. It's about life and destruction. Duhala an angay pagpilian. Ngan duhala nga klase liwathan tao nga angay naton apihan. Mga kabugtuan, kung kita damo talaga ang mga aton adlaw-adlaw nga kinabuhi, I want you to tell this morning mga kabugtuan that person can travel through life. Damo ang mga tao nga nagsisiring yan nga damo ang path nga pwede naton i-travel. The path of good works, di ba? May mga tao na siring nga pag nagbuhat ka nahan mga mag-upay nga sumat, you have heaven with you. Others said,
May mga, education also, if you are educated, pwede ka maka-avail in heaven. Others said, if you join a religion or church membership, that's enough. Pwede na siguro ito. So damo ang mga dapat decision, damo ang mga decision nga paghihimuon naton. But you know what, mga kabugtuan, this passage, Jesus offers only two choices. So duhala ang pagpipilian usa ka tawo. And Jesus tells his audience that there are only two possible road in which one can walk. Duhala talaga nga road ang kailangan han tawo laktad. An una, ang sisaring din ang broad road. Nasaringin Jesus, enter through the narrow gates, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Tama Jesus, the word broad means, anong kareg sigunhan broad? Means spacious, halapad, malawak. Haluag ang broad road. Nga, nasaringi Jesus, nga spacious and road that leads to eternal destruction, mga kabugtuhan. Kaya an idea din ni mga kabugtuhan at karuyag ni Jesus ikonbihin nga aton passage is that an broad road is wide open. Kuan talaga ang broad road, hinidin nga gin-mention ni Jesus. Haluag talaga. Wide open. In other words, mga kabugtuan, anything goes in the broad road. Pwede hangatanan ha mga broad road. You can do anything you want. You can carry all the baggage of your sin. Pwede ka maghimuhan immoral roles nga imo kalugaringon. You live your life as you please. That's the broad road. Waray na nagko-control, di ba? You can live a life to the fullest. That's the broad road. Damo, hindi nga mga tao aton nakikita. Many to mention our families, di ba? So, amo ito ang mga broad road, mga kabugtuan. It is an easy way to live because waray ito ang broad road, waray didagin lilipay kundi ikaw la nga kalugaringon. That's the broad road. And also, Jesus also mentioned that there is also a narrow road. Nasaring ni Jesus, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few finds it. Makabugtuan, while the broad road is wide open and easy, there is also another road that Jesus mentioned here in this passage called the narrow. Narrow road. Haligutay nga dalan. Narrow means small in width, makitid, makipot, guti. Maram na kita kung ano ang narrow. Di ba? Makuri talaga. Makuri hiya. It's difficult. It's the idea of being constricted. Control ka. Diri ka makakahimuhan imo kalugaringon. Narrow road. Amen, mga kabugtuan. Inidin nga passage that Jesus trying to convey to his audience. The narrow road is exactly opposite han broad road. Amen. Magkaibahiya had kontra hadtuhan han luag nga dalan. When you walk through the broad road, mga kabugtuan, you must choose to give up your rights. Willing ka ba maglakat hininga narrow road? Bugto, Jesus said it's not easy. Because you're going to give up your rights. Waray ka na talaga karapatan. May karapatan ka lang mamuhay.
Pero dapat an imo buhay control han Ginoo. Diri ka na pwede maghimuhan imo kalugaringon nga roles. Diri ka na pwede maghimuhan imo kalugaringon nga opinion. The narrow road is not an easy road. In fact, it is the hard road. But kikitaon naton mga kabugtuan kung ano talaga at resulta hit aton paglakaton hin aton kinabuhi. Because Jesus mentioned here in this passage that there are only two roads nga kailangan laktan hit usang nga tawo. It's either the broad road, which is haluag, madali, and the narrow road, which is a difficult road. So ano it challenge nimo tayo mo kinabuhi? Di ba? Kailangan naton maintindihan mga kabugtuan that when we enter the narrow road, it's not only narrow in the beginning. Amen? It continue to be narrow. Christian life is narrow from the beginning to the end. Dapat talaga ito mga kabugtuan, ma-realize, maintindihan ito sa nga Kristiyano. Because pag diri ka hindi maaram, diri ka mag-iiha pag-alagad na Ginoo. Because Jesus nagtutdo na hiya nga makuri talaga. Nasa ring niya, small is the gate and narrow is the road that leads to life. And only few finds it. Gutila talaga ang makakasumpong hini nga kabugtuan nga that's why it is called difficult. Waray talaga magsisiring haaton din hinga living for the Lord is easy. Ano, waray haaton magsisiring, hino ayon nasiring nga easy la ang pagpangalaga na Ginoo. Huwag mong yuher. May daba? Sige, pe-premiuhan ko. Makuri talaga. Maram kitahan aton kinabuhi, ang aton life was already corrupted. Ang sin ni Adam and Eve nag-flourish all throughout humanity. Ang karuyag hit aton flesh, diri ang karuyaghan Ginoo. Ang karuyaghan aton flesh, ang mga butang nga tunanon. Makuri talaga mga kabugtuan, pangalagad na Ginoo. So hard, mga kabugtuan. Diri wari ka na control iti mo kinabuhi. Di ba? So, but the narrow road, mga kabugtuan, may mga benefits iti radida. Ang karuyag siring ang Ginoo. You know what? If you walk through the narrow road, it honors God. Nakakahatag ito ang pag-honor ha Ginoo. Ngan aton ito kalipay as Christian to give glory and honor to God. Amen? Amo ito talaga aton the greatest aim or goal han aton kinabuhi is to glorify God. Mga kabugtuan, takas hinuhay din ang diri patakas sa broad road. Balik laanay. A broad road. Kasi Jesus diri man talaga ito niya hindi discouraged. Actually, Jesus was challenging his people, his followers, us, to take the narrow road. I don't think na naintindihan ini ng mga audience nga nakadto. Of course, the disciples, maaram hira kung ano ang kan Jesus gintutot do. Although diri pagod masyado clear, but they follow Jesus. They were the people who are ready for the kingdom. Of course, may na skeptical nga audience nga nakadto dito. May da talaga mga refusing na diri kikita la nera gini-inobserbaran la nera ang teaching ni Jesus. Because when Jesus gumawas na hiya ministry, nagko-conflict ang mga pamaagihan era religion, Judaism, nagko-conflict. And Jesus was trying to change that value system, that culture that they have, the corrupted culture. But you know what, mga kabugtuan, the refusing was there. In fact, Jesus ended on the cross because of them. But look at the example of the disciples, the people who were ready.
Though may mga times nga nagkaloyahera but they continue to serve the Lord. In fact, if you study traditions and mga disciples talaga, 11 of them died, were killed brutally. Makuri talaga ang broad road, mga kabugtuan. But the narrow road, it glorifies God. It brings God's blessing and power to the believer. Amen. Nakakahatag ang pagpangalagad, ang paglakat ha, narrow road, han power. Ano nga power? Power against sin. Nakakapag-control na kita. Di ba, mga kabugtuan? And even blessing ha aton mga kinabuhi. Kasi karoy kang Ginoo, we live a life of obedience because the key to the blessing of God is obedience, mga kabugtuan. And even it offer a better life from every perspective. Mga kabugtuan, walking the broad road, diri good talaga hiya easy. But it is the only road to life. Hiyala ang road tikadto ha kinabuhi. It's a life, iba hiya because it is a life lived in surrender. If you want to walk on the narrow road, you must have to live a life of surrender. Submission, sacrifice, discipline, and God's lordship. Mga kabugtuan, that's called a narrow. That's why damo nga mga Kristiyano na nga waray talaga magpadayon pagpangalaga na Ginoo because it's narrow talaga. Makuri talaga, mga kabugtuan. Waray ka talaga faith, ma-atras ka talaga. Amen, mga kabugtuan. Amo ito ang life nga ginbe-blessan Ginoo. Question is, hain ka nga road yan na, mga kabugtuan. Hain ka na lakat yan na, ha narrow road, which is damo anaad to, or ha broad road, which is damo anaad to, or the narrow road, which is only few. Just what Jesus said here in this passage. The small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few finds it. My prayer, mga kabugtuan, nga dapat hinidinhi nga insisirig ni Jesus nga only few finds it, dapat amo ito ang aton goal nga kaapi kita hito dida. Amen. Ayaw na pagkitahan iba ang mga desisyonan iba. Dapat nga ni, mga kabugtuan, we have to study mga mga positive biblical example how they endure their life, a godly life, mga kabugtuan. Kasi ito dapat aton, if you want to really to endure han imo, walk with God, study the life of the positive Bible character. That's what situt usan akon nga nakuha. Study the life of Noah, study the life of Moses, Abraham, di ba? Makikita mo, Apostle Paul, grabe talaga, mga kabugtuan. They were the people who were walking through the narrow road. Hain na hirayana, may danahira life. Adto na api hirahan few, mga kabugtuan, nga nakasumpong han life. Yan na, this is our generation. Aton na yan na generation. Ang mga biblical characters, waray na hira. And now it's our generation nga mapakita Ginoo that we can also walk through the narrow road. Amen? Kaya ba naton? Kaya niyo? Kayang-kaya dapat. Amen? Dapat api kita hini nga guti nga ginsisiring ni Jesus, mga kabugtuan. It's really our prayer and desire that these few who will make it kaapi dapat kita dito. Ito. And also, it has been said also, mga kabugtuan, may mga nagsisiring, mga kabugtuan, that all roads lead ends everywhere. But
ang road nga ginsisinering din ni Jesus leads to heaven and hell. Diba? Damo ang mga roads, iba-iba ang endings. But this roads that Jesus is considering here in this passage has only two endings, heaven and hell. Kikitaon natin niya na, mga kabugtuan, one of the possible destination of a person is destruction. Nasa rin ni Jesus, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Grabe ano? The broad road, Jesus is saying that the broad road leads to destruction. Not only the destruction, but eternal destruction. Destruction means loss. Total or absolute ruin. That's destruction. In Tagalog, isa dito, kapahamakan. Kapahamakan hiya. Actually, mga kabugtuan, ang kinabuhi din niya kalibutan, diri gadlaw dug joke. Diri lahiya uyag-uyag. Because, anuman ang imo yan naging titidugan, ang tawo kung anuman yan ang iya mga desisyon na iya kinabuhi, duhala kasi ang iya kinabuhi nga ginlilib. It's either a distraction, a broad road which is leads to destruction, and the narrow road which is leads to life. Amen? Honestly talaga mga kabugtuan, and hell, hindi nga destruction, it refers to lost one, suffers in the fire of hell. Mga kabugtuan, the broad road leads to hell. Every person who follow this broad road will eventually find themselves in the fires of hell. That to me is the most awful thought my mind ever tried to understand, mga kabugtuan. Ang nakakalungkot, mga kabugtuan, is that many people are on the broad road that leads to destruction. Asa iniya na ang nakakalungkot, mga kabugtuan. Ito, di rin natin maintindihan nga, damo nga tawo yan na are on the broad road. Who are these people? Could be our friends, di ba? It could be our classmates, it could be our neighbors, or even our family, di ba? Our families. Kung mo talaga kiktaon, they were really traveling to roads, through broad roads that leads to destruction. Kitala an end han broad road and destruction. And the broad road, unquenchable fire. Ay darida, Mark chapter 9 verse 43, butang ko lang nala didan mga verses. Memory and remorse. Grabe, unsatisfied thirst, frustration and anger, unspeakable pain and misery, eternal separation, and undiluted wrath. Grabe mga kabugtuan, study that one of the internal destiny of man, mandidiri ka talaga. In fact, in my experience, amo ini ang reason kung kay ano nga nag-seryoso ang pangalaga din, no. Talaga matatanggap nga hingadto ka ha eternal destruction. Grabe. Grabe ang hell, mga kabugtuan. If you notice, unquenchable fire. May dadito kalayo nga diri na paparong. Ani Jeff? Jeff, amo ini maray dito mga bumbiro nga makaka-solvehan kalayo ha. Hell, unquenchable. Memory and remorse.
You study the book of Luke chapter 16. Grabe talaga. In hell, it's not only a physical torture, but it's also a mental torture. Din to-torture na kita, mga problema na nga ni, tapos to-torture na. May torture pa nga mas matindi, mga kabugtuan. Unsatisfied thirst, Luke chapter 16. Uminom ka pa. The rich man in Luke chapter 16, naaro na lahiya nga itunlob na lang ni Lazaro an iya tubig dito kay diri talaga bisang ka dito. Mo kung may tubig liwat tahil. Actually, mga kabugtuan, this message is a reminder for us which road we are taking. Hain ba kita nga road naglalakaton niya na haaton mga kinabuhi? Regardless of what men think, hell is real, mga kabugtuan. An hell, usay ito nga place nga waray na deliverance talaga. This message has already been taught long ago, and it's also taught today, and even mga tiabot pa nga mga panahon. Because Jesus nag-warn hinidinhi nga passage that many finds the broad road. And they were all led to eternal destruction. The other possible destination of life is life. Asaring din ni Jesus, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few finds it. Small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few finds it. Correct, Jesus din ni siring nga ang narrow leads to life, meaning it ends in heaven. Jesus promised heaven to those who follow this way, mga kabugtuan. The real life din niya kalibutan, kundi everlasting life. So we have to choose. It's either the destruction or life. Hikita talagaan mapili. Actually, igad hiya diri nga ikakadto ka hell kay sugad kay to dire. It's because an aton decision while we are still here on earth. Because ang nakakalipat ha aton mga kabugtuan, because we are confronted of many decisions in life. And I've been to the life and eternity and destruction, diri na maaram ang tao kung anon iya igdi-decide. Mga kabugtuan, this passage reminds us that Jesus offered life. Nag-offer liwat hiya han kinabuhi. Take note, hell is a place of horror, pain, destruction. But heaven is a place of peace, happiness, and eternal life. Amen? Ginplasta din ni Jesus kung ano ang pwede mo pilion. Amen? In fact, damo have Bible verses nga nag-encourage sa aton nga amo ini ang life to come if you follow, if you walk through the narrow road. Saring Jesus, in Revelation chapter 21 verse 4, there will be no more death, nor crying or pain, for the all order of things have passed away. No more tears. Dini may mga tears pa dini, may mga break up pa din hey. May mga breakings. Kumbaga din hey, maluluha ka pa talaga. But in heaven, no more death, no more crying, no more pain, no more sorrow, no more mourning. Because Jesus said, for the old order of things have passed away. Waray na. Kaya it's our choice kung ano ni mo pipilion. Ang nakalungkot lang mga kabugtuan, in my 13
pastor, kada mo na talagaan na nakita na ni ini. Kasi, ginpreach ko na ito, 2013, ginpreach ko na ini. Nakita na nila nga, mamimili gud talaga kita. Broad road or narrow road. Destruction or life. But sadly mga kabugtuan, there are also Christian nga, waray talaga hera umilob, magpadayon. Amen? Amo ito dida, an offer, han, narrow road, which is our life in heaven. Di ba? Romans chapter 8, nasa ring dito, our present suffering as will never be compared with the glory that will be revealed in us. Mga kabugtong, kung may ginaagian kaya ng mga suffering, trials, problems, waray ito ikakumpara. Diba? Nasing didihakuan, glories beyond description and beyond the ability of man to comprehend and understand. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ito mo. And heaven, waray na dito, kasalanan. Revelation chapter 21 verse 8. No night there. Ano kaya no? Di ba kita, sana maggabi na kay para makakaturog na kita. Dito waray na dito gabi. Puro nala adlaw because di rin na kita dito mapipiraw. Di rin na kita dito mabubutlaw. Di rin ba any enough nga promise ni Lord para makapadayong kitahan paglakaton narrow road? Unending life, bugto. Unending life. There is distraction. That's why, confronted talaga kita every day aton life kung aadi talaga kita broad road or narrow road. Because the broad road offers destruction. Not only destruction, but eternal destruction. Di ba? Maram na kita, we're created to last forever. Ang tao gunhimo nga may nga waray katapusan. Imagine, you find yourself on the destruction and you will be there for all eternity. Di ba diri ito madali? Huna-hunaon. Praise God for this message. You study Matthew chapter 5 to last of 7. It's the Sermon on the Mount. Damon imo makukuha dito nga mga precious nga mga message nga may apply naton ha aton kinabuhi. Amen mga kabugtuan. It's our goal mga kabugtuan to take this narrow road that leads to life. Although it's only few who finds it, okay la basta kaapi kita mga kabugtuan. Okay? As also, there is only two possible direction and only two possible destination. There are also two possible decision we have to make. So, duhala nga direction, duhala nga destination, duhala liwat nga decision ang aton talaga paghihimuon. Ang number one nga decision, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. So we really have to choose which direction you would take. The wide road or the narrow road. So, hinidinhi nga wide gate nga karuyag ni Jesus i-convey. It is crowded. In fact, nasa ring didi, many finds it. Ha? Many finds it. Damo ang nakakasumpong ito nga. Broad road. Damo mga kapugtuan talagaan find their way unto the gate of hell than unto the gate of heaven. Even many will spend eternity in hell. Dapat maaram ka talaga ito. Kung maaram ka nga gutilaan mag-spend eternity, dapat i-secure mo na nimo kalugariyon. Of course, ang atong pamilya liwat.
Ako kinukuryan ako pag reach out ng pamilya. Pero we keep on. Sigila. Imagine mo pamilya nga ngadto haluyo. Ikaw adi ka na luyo nga partido, hirad to paluyo nga partido. Grabe mga kabugtuan. Di ba? You know what mga kabugtuan? Ako karuyag ko talaga magbulighan mga pamilya. Karuyag ko magbulighan pamilya. In fact, may na pamilya nga nag-open haakon ang family nira Rojane. May na kami dito schedule Thursday. So, I'm willing to go to your family because damoan mga tao talagang hesitant kumadto at church. Karuyag nira kumadto simbahan, may mga groceries. Diri kadto simbahan para makaangkon hininga waray katapusan niya kinabuhi. Okay pa na ako ni schedule, Thursday pala, alas 5 kami dito. Kung makareg niyo mag-join, ang iyo family, pwede gapon. Kung may ibang akuan, I'm very much willing because this is what I'm called for, mga kabugtuan. Willing ako kumadtuan iyo mga pamilya. Actually, ito damo talaga na akong Bible study. Yan ang usan nala. Damo na diri ada. Damo ito Bible study. May Bible study pa nga ako dito Socorro, dito San Andres. Waga, di ka doon garayo. Pero okay la, because that's what God called me for. Di pa ka mo maara mag-share ang Word of God nga to iyo family? Ano ang diri pa maara mag-share? Uy, mag-aram na ngayon ka mo. Dapat ang iyo pamilya nagsisimba na kunta ito yan ha. Mga bugto ayaw naton hulaton nga umabot ang panahon nga waray na hira. You know what? Kami siyam kami magburugto. But thankful ako because sini nga siyam nga magburugto. Pira na hiraan na wara na. Duha na. O tulo. Nasiran ko na hirahan Word of God. O di rin ako feeling guilty. Nasiran ko na hira. It's up to them kung karawaton nera or dire. Basta, ang importante, atod ini, hihimoon mga kabugtuan. Di ba? Wide road. Another decision is wide road. And narrow, wide gate and narrow gate. Sana diri ini haaton mahinabo mga kabugtuan because this is the most awful and sad thing that will happen to a Christian or even to all nga waray di daha Ginoo. If you study, may mga grupo kasi nga diri ra natuod ang hell. Oh, may mga sektahan Christianity that they don't believe in hell. But hell is real. It's a lake of fire burning. The Bible said, people who follow the broad road will be tormented their day and night forever and ever. Makori, mga kabugtuan, ini nga message, makori i-deliver bagan malungkot, ini diri kami nga tawa. Pilitin mo man, kasi nagigilty ka kay, ikaw secure na imo kalugaringon ano, imo mama. Mawarala imo mama, nagtitinangis ka. Kung ano imo mama hingad tuhil, magtitinangis ka kaya? Di ba? Naton family, mga kabugtuan, is secure naton. Share the good news of salvation to them. Ayaw ulit pagbara-bara nga share. Tekniki niyo, tekniki. That's what I'm doing. May mga istorya, ginlilid ko na ito nga ito, makakag-share na ako ng Word of God. Di rin tayo nag-share, papalayasong ka. Angod la ito. Pakamaaram ka. Amen, mga kabugtuan. Sa aton ginwiwinin, ang aton lang mga sangkay,
Kita mo, magsarang kay man laudog ka mo din eh. Oh, magkakiriglala, wari nga iyo nanay, wari iyo tatay, wari iyo bihira la diya bugto adi. Di ba? Nakukontento na kamo ito? Mga kabugtuan? Niyan, pag-uli diyo, pag-meditate talaga kamo. Ha? Asinin akon tugon ha iyo yan na. Mag-meditate kamo kung ano talaga gudinin maupay buhaton. Amen, mga kabugtuan? May dalawat insisiring ni Jesus nga narrow road. Jesus enter to the narrow gate. That's one of these decision that a person must made. Jesus said, enter through the narrow gate. Enter through the narrow gate. It's an invitation. It's a command, mga kabugtuan. The wide gate is easy to find because man is born already staring at the wide gate. Do you believe? Pagkatao-tao, tikadto na balito ha, broad road or a wide gate or a distraction, nga ito naman talaga. An aton labubuhaton is not naton ito hira dito. Maram na kita ito. Amen? Himunta na lang nga Bible study lugod ano. Mga pa'y pag-deliver hining akon a Bible study. Happy ko nina akong lesson ng Bible study para damon magkahadlok. Kaya iba nag-alagad lagi ginuto gudang kahadlok. Parang ako lang ano. Adir ki nga Lord, magsisiryoso ako ay mo yan. A narrow gate offers life and hope, while the broad way offers death, pain, and destruction. Narrow gate it is an open gate. It offers life to all who come in. It alone promises heaven. It is a small gate. A narrow gate, open pa ito. Open pa ito nga daya na. Sige nga mo family, open pa ang narrow gate yan na. Open pa. It offers life. Sige dito, open pa. It offers life. It offers heaven. It offers eternal life. Dire kaya ito ma-convince. O convince la. Anak, kainan imo sweldo. Dire ito suga dito. Dapat pag nag-care kahan, mas maupay mag-care ha, imo loved ones talagaan, message and salvation. Ano ni mo gin bubulig yung pamilya? Mga or anything, material. Good man ito, but ang pinaka-good, dapat ang aton kaptan and best. Waray na pinakamaupay nga butang din niya kalabutan niya maangkon it aton mga pamilya kundi an eternal life with God in heaven. Amen, mga kabugtuan. Take that notice Jesus nga ini nga narrow gate only few finds it. Ay, gutila an makakasumpong hini mga kabugtuan. Actually, di ba? Kanina nagsaring ako nga damo ang mga tao nga standing at the crossroads. Pero in fact, diri talaga crossroad ano. Diri talaga aadto a crossroad kundi aadto na ha ngadto na ang dalan ha broad road or ha distraction. Di ba? Amo na talaga ito ang tao. Gimpanganak na nga suga dito. What we need to do is to share the word of God. The word of salvation. Pakilala nimo Jesus sa era. That's the only solution. Some people think that salvation or heaven can be obtained by money. Some can be obtained by good works, by joining a religion,
or church membership. No, it's not mga kabugtuan. Dirito siya gin tututdo han Bible. Asaring kitala, nasaring Jesus. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter it through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few finds it. Take note of the verb enter. Enter is in the imperative mode. That means a command is involved. Huh? Jesus commands to enter. Di ba duha lang pagpipilian? Only to direction, only to destination, and only to decision. Jesus said, enter. May command talaga nga enter. Meaning, to enter into the kingdom of heaven, you must enter it. Yeah? To get into the kingdom of heaven, you must enter it. That's a command. Amen, mga kabugtuan, you don't enter the kingdom of heaven by chance, or by luck, or accidentally. Pwede ba ito mangyari? You cannot enter the kingdom of heaven accidentally. Yes, waray makadto magtuway pangalaga na Ginoo, adigya pa ka heaven. Waray ito sugad. Amanin nga message, pwede naton igsumat ngadtuhan mga Christian na dati nga nag-backslide na ba? Waray na magpadayon pag pwede naton igsumat sa era. Dire sana di mo kinabuhi. Good luck, di mo kinabuhi, di ni kalibutan ha. Waray ito sinisir nga good luck. Di ba mga kabugtuhan? Na-agree ka mo ito? Di ba may kasabihan nga, heaven cannot be possessed by imagination or hallucination. But it can only be possessed by inhabitation. Dara mag-imagine ka la, heaven na. Nag-hallucinate ka la, heaven na agad dire. Jesus said, enter. Jesus said, enter. He didn't say, just think about it, or meditate it, or talk about it. No, mga kabugtuan. It is a call to action. Kasi an enter verb yan, di ba? It's a call to action. Dapat padayon. Di ba? Ang team na governor din ni Samar, action padayon. Di ba? Dapat action padayon. Sige ni mo sapit, action padayon. Bugtuan pag-alagad ha Ginoo talaga mga kabugtuan. Perdi ini undang. Permi ko ganito yung sisiring. Ang pagpangalaga na Ginoo perdi undang, ang umundang perdi talaga. Henong karoyag magpapirdi. Mas madali kasi magpapirdi. Madali kaya no. A cell group damo dito mga conflict. Pakianan ta ka mo. Ang conflict ba ha cell group importante? Kasi ang mga cell group, nagpapakianan ko nga ni mga cell leaders, pero may mga conflict, may mga problema. You know what? Ang conflict ha cell group. Normal la ito. Kung waray dito mga conflict, paano ka madidevelop pa mo patience? Paano madidevelop pa mo love? Kaya i-develop ito. Ang prutas naton, permigo dito. Fruits. Anong fruits? Galatians chapter 5. Ano? The fruit of the Spirit is love, peace, patience. May daka na ito? Kindness,
goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Waray pada ka mo mga self-control. Nakita lang niyo yung conflictual cell group. Trust dayon. Natural, healthy and cell group nga may conflict. Kaya no, may uba-ubahay. Pwede man mawaray ganahan, pero ayaw pag-iha. Guti-guti lang. Damo talaga. Tingnan niya sa iyo cell group, damo dito mga immature. Mga bibi pa. Guti-guti lang na, ubadayon na. Din yan, atong kasi training din eh. Ginti train ka pag submitan leader, inti train ka liwat maging leader. Duha it imo impaka imo kinabuhi. Di ka nga ni mag-submit it imo leader. Of course, diri ka magiging maupay nga leader. Ayaw na pagin cell leader. When my wife asked me to form a 12, kasi ang aton goal dapat, select the 12, form the 12, and send the 12. Iyo pa ito ginihimo nga mantra. Baka kung nakaturog nga rin kagagabi, nasa kito, select the 12, form the 12, and send the 12. Pag hindi, inup ako ito, mga kabugtuhan. Kasi ko kansilin nga, kaptain nga mga tao, ako nagpilan iba, ako bahala ka lang iba kay. Kasi I realized, nagbasol na talaga ako, nagrepent na ako. And had to sit up on church, diri okay nga sit up, I tell you. Kunta sir, diri ka mo nagkikita dito sa Bible School. Akon mga teacher ba? Diri okay. Balyuan naton, biblical na nga pamaagi. Amen. Nasa ring manisilin. Pastor, diri gad ako kay Jeff, wala intimidate na kito. Hirika, sige no Rika. Nakayaw, di day tira matitest. Ara Jisa. Di day tira matitest kung kaya nira mag-followhan leader. Because tikadtuan aton goal mga kabugtuan, didi kita ha. Narrow road, makaorinaro talaga kay damo na upos. Kaya mga cell leaders, may dangani ka mo mga kuan hit iyo cell group. Okay la ito. Kasi ano atong pupurso ang narrow gate. Ano narrow gate? Hard. Difficult. Okay la ito. Okay la ito. Ako, naka-learn na ako. I've been a pastor for about 13 years na damo na ako na-learn ang kinabuhi. Sige la, keep on winning. Keep on winning. Di ba mga kabugtuan? Ako rin talaga. Jesus didn't just stare at the gate or look at the gate and wonder. No, mga kabugtuan. This is a call and a command to act. Enter. Sige naman sapit, enter. So dapat himualat ito nga mantra ni mo ay mo kinabuhi. Enter. Enter is a verb ha. Love is a verb also. Ha? Ayaw ka mo yung ngalimot. Ang lablan yung maaram nga an enter, ang lablan yung maaram nga verb. An enter diri na. Amen? It is not enough to hear a sermon about the narrow gate. It is not enough to study the narrow gate. It's not enough to admire the narrow gate. No, it must be enter. Kailangan talaga mga kabugtuan nga mag-enter ka. Amen? Who are these people, mga kabugtuan, who have the courage to enter the narrow gate? Who are these people? Sino itong mga tao? Of course, if you study the Bible, it's the disciples. Ang mga disciples la talaga ang may courage to enter the narrow gate. Amen? Meaning, mga kabugtuan,
It is not enough to just enter the gate, mga kabugtuhan of the church. You have also to enter to the gate of disciple making. Di ba? Kaya unsure lang nga ngadtuhin ni talaga nga eternal life. Mga disciples. Because this is what the Lord want to raise up, especially in our generation. We really have to raise up more disciples who can disciple others. Di ba? Of course, you will not be called disciple if kung diri ka nagdi-disciple. Di ba? Lang taman tawagong ka nga teacher nga, adto ka man labalay na. Oh, di ba? Tawagong ka nga pastor. May dako kilala ang ngaran haya pastor. Pastor talaga ta. Pero wala hiya church ng kakaptan. Pwede ba ito? It's not enough to enter the gate of the church. Ang susi, waray pa ito dida, ang key. Waray pa ito dida to enter the church gate. But you must also enter the gate of disciple making. That's why every person who come to this church were encouraged to join a cell group. Because discipleship happens only on the cell groups. Diri din at church, waray kita din disciple making, aad to a cell group, nangyayari. Dito ka i-disciple. Isisilik ka, ifo-form ka, isisend ka. That's a life of purpose. That's living a purpose-driving living life. Kailangan kabugtuan mamuhay kitahan life the way God created us for. Ang susi ada ha Bible, mga kabugtuan. So, kikitaon naton, the world is full of people who admire the gospel, who admire the ethics of Jesus, the teaching of Jesus. They even admire the sacrificial work of Jesus on the cross. But I tell you mga kabugtuan, hell is going to be filled with people who merely admire. Maupay pamatihan sermon about narrow gate. Maupay, but it's not enough bugto. Kailangan mo talaga iglib ang kinabuhi nga gin-design han Ginoo para aton. Amen. We do not live on our own anymore, mga kabugtuan. Di rin na kita ang boss ang aton kalugaringon. Before, di ba, ang boss naton atong kalugaringon, hikita. But now, di rin na may dana kita boss, may dana kita king, may dana kita Lord. Amen. So, dapat, Jesus, you called me Lord, Lord, but you do not do what I say. Dapat, kung Lord na naton ang Ginoo, mamumuhay kita ang kinabuhi nga obedient. Amen? Jesus is saying, mga kabugtuan, that we must make a choice. Kailangan talaga kita magpili. There are two gates, the narrow and the wide. Two roads, the narrow and the broad. And two destination, life and destruction. And two groups, the few and the many. Which way? Haing kayo to dida, mga kabugtuan. Kailangan mo mamili. Haing kayo to dida. In Luke chapter 13, someone asked Jesus, if it's only few who would make it to heaven. May da nagpakian na kasi kan Jesus, kung gutila ba, nasar niya, Lord, it's only few who would enter the kingdom of heaven. Look at the answer of Jesus. Nasar niya Jesus sa Luke 13. Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able. Kitalaan ang gingamit ni Jesus nga verb. Make every effort.
ano man nga mga pamaagi, gimpipigilan ka man natin mo, kag-anakan imo, jowa, nga diri ka mga lagad ha Ginoo. That's making every effort. Sino ito may nakaka-experience din eh. Si Lord ang impili, diri ang uyab. May na naka-experience? Oh, tamo, si Clark, o sanaya. May da pa? Damo ka, nasa ringi Jesus, make every effort. Sumiri nga nga make every effort, talaga may gagawin ka nga makuri. Make every effort. Nasa ringi Jesus, make every effort to enter through the narrow door because many, broad na luwat damo. Many I tell you will try. Damo man talaga ang nag-try, mga kabugtuan. Damo. Mga pastor, marami ito. Siguro kung ikukuan lang natin din bangin, doble, triple na kita. Damo kasi liot ang nag-try. Many will try. Many I tell you will try to enter. Nag-try pag-enter man. And will not be able. Di waray talaga. Kaya, alam mo na, patibayay ini mga kabugtuan. Amen? Patibayay ini. Because false Christianity is attractive. Christian life is not popular. Amen? It never has been popular nor is it popular today, and it will never be until Christ return. Damo na nga ni ang mga, di ba, mga celebrities, mga artista nga na Christian, waray na daw sumikat ano. May dapadida mga sikat pero na compromise na hera. Di ba? Kasi ano ang usa nira nga tiil adiha broad road. Kung ano mo sa nga tiil adiha narrow road, anon paglakat nimo, di ba sugad kay to? Damo ang naglalakat nga sugad dito, dila niyo nahahalata. Oh, di ba? Itala pa do. Siguro mag-observe na kamo kada us ni aton bangin. Bangin na so nakiang ang paglakat. Di ba? Dirito pwede bugto. Ngani mo sa nga tiila adiha heaven, ano sa nga tiila adiha hell. Dirito pwede. Usala. Pag mo sa nga tiila adiha ha broad road, an usa adiha narrow road, an county to adi ka ha broad road. Nakita niyo? Diri kita pwede mag-compromise. Bugto. Kung pula ka, pula. Ayaw pagputi. Nakuha niyo? Kamo kasi mga kabataan pa kamo. Kita ko ay, hey, nung pinakalagas din, parang ako la, no? Oh. Kita damo talaga ang mga, nakita ko mga trials ngayon ginaagian. Naintindi ko mga leaders. Ako sa mga leaders. Ako lang ito, kolera. Okay lang yan. Ay na pag-give up, padayon. Mga leaders, damat iyo mga ginaagian niya mga bugbog. Yung trabaho, dako na nga ni dito iyo mga problema. Di pa ang ministry and cell groups. Parang malulukring ka na. Kakuri man hini nga broad road. Broad road talaga makuri. Kaya na nga Jesus, only few finds it. Yan yan, magkuhan ka na, anong tawag ito? Mag-meditate ka na kung ano talaga ang imo. Anong klase, haing ka nga roads, ano ang klase imo paglakat, bahay naikang ka. Di ba? Mga kabugtuhan. Ganon ang broad road. But on the other hand, crowding through the wide gate and traveling through the broad way
are what many people wants. Amen? Asya ito ang karuyaghan kadaman nga tao because it is easy, attractive, compromise, permissive, diba? And broad road, easy lahiya. Easy la ang life. Waraya responsibility, hayya spiritual life, waray. So ito an broad road, very attractive. Amen ba mga kabugtuhan? Attractive, masyadon nakakamagnet talaga kung imo kikitaon. Kaya man nakita ka na lang ani, panagala. Parang kita yun na pag sikadlok, kay di na ka na ito nakakasala pag nagsikadlok ka. Di ba Clark? Amen ba? Amen? Kasi abroad road, there are few rules, few restriction, and few requirements. That's the broad road. Kaya damo nga ninadto kay gutilaan rolls. So, sa diri kala kuno pumatay, okay yan. Few restriction. Grabe mga kabugtuhan. The broad road, sin is accepted, allowed, or tolerated, and truth is moderated. God's word may be confessed but not studied. The standard may be admired but not followed. Mga kabugtuhan. In this way, that's not require spiritual maturity. Hindi na kailangan mag-mature ka. Does not require moral character or commitment or sacrifice or submission. Waray na ito mga kabugtuhan. Waray na discipline, no rejection, and no lordship. Mga kabugtuhan. Jesus is saying, few would enter through it. Gutila and makaka solodhan naro nga gate. That's my prayer, mga kabugtuhan, that all of us here in this building makaupod kita hining a few. That's the goal dapat an imo himoon. Take note mga kabugtuhan that the majority is not always right. In fact, those who follow the crowd are those who lost in it. Diri nga, majority yan ang tama. No, it's not, mga kabugtuhan. Amen? Have you ever wondered why only few would make it to heaven? Di ka ba ito nakakahalata? Ng kaya nga gutila? I believe the Bible offers several reasons, but natag ko lahayan usala kay mag-i-end na kita, may communion pa kita. Sabi ni Jesus, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and does not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Jesus is saying, according to Jesus, the reason why many people would not make it to heaven is because they love their sin too much. Amen? They love their worldly goal or worldly life too much. They love their career more than God. They love their boyfriend or girlfriend more than God. They love their family more than God. Sila ito nakakalungkot, mga kabugtuan. Most people think that heaven can be obtained by money, by good works, education, di ba? Church membership. But it's not, mga kabugtuan. Mga kabugtuan, think for a moment. Jesus is saying that most people are around us in the world
are on the broad road that leads to eternal destruction. That means there may be someone here in this church that has stood at the gate and make a wrong decision. Bangin may da haaton dinhi nga ada kahang gate that leads to eternal destruction. Mga kabugtuan, this is the right time to I request you to